Union TV rero nko mubona kuri uyu munsi tariki ya 26 umujyi wa Liverpool, abantu batitaye ku mvura iri kugwa, batitaye ku bihe bihari kuri uno munsi, imihanda yose yuzuye abantu bari kugenda bakira bisi yabo iri gukora parade berekana igikombe berekanye ku nshuro ya 20. Nkuko mubibona ahantu hose haruzuye, bisi iranyura mu ruhande rumwe bakajya ku rundi ruhande. Uyu munsi yakoze kilometero 15 mu mujyi izenguruka ahantu hose bagenda bereka abafana igikombe cyabo. Batitaye no kumvura iri kugwa, abakinyi barimo kunyagirwa, abafana bari kunyagirwa, ariko barimo kwerekana kwishimira igikombe ya Liverpool yegukanye ku nshuro ya 20. Nkuko mubibona tuvuye ku ruhande rumwe, twanahageze bisi havuye, ariko ubu turi kujya mu rundi ruhande. Rero kuna abantu bameze, reba ibyishimo byo kwishimira igikombe ikipe yegukanye ku nshuro ya 20. Nkuko mubibona ahantu hose haruzuye, hose haruzuye, imihanda yose iruzuye, inzira zose ziruzuye, imihanda imwe n'imwe bagiye bayifunga bategereje aho ikipe igomba kugenda inyura. Abakinnyi ba Liverpool nabo batitaye ku mvura, batitaye ku bihe bihari, batitaye ku kazi bamaze iminsi bakora, uyu munsi wari umunsi wo kwereka abafana babo igikombe bafashe. Ahantu hose mu mujyi wa Liverpool kuri uyu munsi ni imyambaro ya Liverpool, ni amakoti, ni imyenda y'ikipe, ni ingofero, ni imitaka, ibintu byose y'ikipe. Abantu n'uruvunganzoka ahariho hose muri quartier ya Liverpool cyangwa mu mujyi wa Liverpool, aho abafana bakomeje kugenda bishimira igikombe ikipe yabo yatwaye ku nshuro ya 20, aho bagerageje kugenda bayakira mu nzira zose yagendaga inyuramo. Iyi ni quartier indi tugezemo rero tutazi, tugiye kureba mu rundi ruhande hariza kunyura, tukaza no kugereza kugera aho iza kuza gusorezwa. Nkuko mubibona ni abantu benshi bashoboka. Restaurant zacuruje, ububari bwacuruje, abantu bariye, abantu biri nyine mu byishimo ahantu hose. Nkuko mubona muhanda wuzuye abantu kwishimira igikombe ikipe yabo yegukanye ku nshuro ya 20, ikipe ya Liverpool. Twavuga ko ikirere kitari kimeze neza kuri uno munsi, ko imvura yiri wigwa, ariko ntabwo byabujije abantu gukomeza gukurikirana ikipe yabo. Ahantu hose haruzuye, abantu bava mu muhanda umwe bakajya mu wundi, kava mu gace kamwe bakajya mu kandi, bakomeza kugenda bakira ikipe yabo. Aho ni ahantu abafana b'ikipe ya Liverpool rero bateraniye, ngira nkuko murimo mubibona ni ibyishimo birenze, barimo bishimira igikombe. Nuko byifashe hano mu mujyi wa Liverpool, mu makaritsiye hafi ya yose aho ikipe yagerageje kuzajya inyura, kuko nkuko twakomeje kugenda tubabwira, rwa rugendo rwa kilometero 15 rwatangiye ku isaha 8:30, aho ikipe yazengurukaga ahantu henshi hagiye hatandukanye igenda yerekana igikombe yegukanye ku nshuro ya 20. Ariko bikaba ari ibyishimo nyine birenze cyane ku bafana b'ikipe ya Liverpool. Bakoze ibishoboka byose bakaba inyuma y'ikipe yabo. Turagerageza kubereka amashusho kurenza kuvuga ko ngiraga ibindi byose nuko byirebera. Ni ibintu umuntu ashaka gusobanura, ni ibintu tushaka kubona igisobanuro. Ikintu cyo kwereka rero icyo umupira w'amaguru uvuze muri kino gihugu, cyangwa uburyo abantu babinyuma y'amakipe yabo batwika, baririmba, babyina, banywa, batwika, ibintu byinshi bitandukanye. Ikintu turi gukorengera no kugerageza kubereka amashusho mukirebera uburyo bimeze. Iyo ni champion barimba, ubwo reka binyuze muri kano gace niko byagiye bimera. Ahantu hose yagiye inyura hose hagiye hari abantu bayitegereje, abantu bakomeje kugenda berekana. Akwero uburyo abantu ari benshi, ntitwabashe kugera aho tubasha kuyegera kugira turebe umuhanda iri kunyuramo, kuko murimo kuyibona ikipe ya Liverpool ngira hanyuze. Abafana, abakinnyi, aho ni muri kamwe mu gace, kuko buri gace kose yagiye inyuramo kuri kilometero 15 bace kunyuramo zose, niko byaye bigiye byifashe hirya no hino. Ubu rero mu kanya abantu baraje baje, abandi bo kandi gace naze babayitegereje, nabo bari kwishima. Nkuko mubona ahangaye inyuze uko byari byifashe. How do you feel for today? This is like, everyone always talks about football and how it's just a man's sport and everything, but I was in Anfield yesterday, I saw grown men cry,
everyone was hugging each other, everyone was crying. It means so much to everyone, and it means more than football. Yeah, you can see the weather is not good today. I don't care. But no one cares. Hail, rain or snow, we will be out here. We will be supporting. This means everything. Yeah. It means everything. Yeah. I've cried so many times. I've cried of happiness, cried of sadness, cried of everything. Like, this is everything. It's everything. Football is everything. abaganga baba ari abakozi bo babatekera baba ari abo ku myitozo baba ari abo mu biro bose baba bafite amabisi barimo bari inyuma y'ikipe bikaba ari ibyishimo ku bafana bagiye batandukanye. Ya turageze kugerageza kuganira rero na bamwe mu bafana tugenda duhura nabo tubabaza uko bishimira uko bafashe no munsi kuko bamwe barakubwira ko biba gakeya mu buzima kuko hari umwe yagize kumbwira ati bishobora kuba ubu ngubu bikazongera kubera nyuma y'imyaka 20. Niyo mpamvu rero aho bari hose bagerageza kwishima uko byaba bishoboka byose. Akaba rero imaze guhita muri kano gace igiye kujya no mu kandi gace naho baraza kugerageza kuba barimo bayishimira bari kuba bayakira bishimye ku buryo butandukanye. N'abafana rero batandukanye b'ingeri zose, abana, abakecuru, mbega imyaka yose kuko bavuga ko football n'ubuzima. Niyo mpamvu usanga rero ahantu hose bagerageza kuba bahari. Ya turaza gukomeza kuba tubakurikirana hanga Neon TV tuganira n'abantu benshi batandukanye bo turibashe kubasha abari bashe kwemera ko benshi arakubwira ati just no kuririmba no kugira no kwishima mbega kuri no munsi w'ibyishimo abantu batitaye no kumvura rwose ihari cyangwa se ibihe bimeze. Neon TV mu mujyi wa Liverpool aho ikipe ya Liverpool imwerekana igikombe cyayo ikereka abafana bayo. Murabizi ko shampiyona yashejwe ku munsi w'ejo, abandi bamwe batangiye ikiruhuko kuri no munsi, ariko aba Liverpool avuze ati uyu munsi tugomba kuba turi kumwe n'abafana bacu, tugomba kugerageza kubereka ibyo twagezeho mu mikino bamaze iminsi barimo, bakabasha kwerekana igikombe cyabo ku nshuro ya 20. Uyu munsi rero bakaba babashe kuba bazenguruka umujyi wa Liverpool berekana icyo gikombe batitaye rwose ku mvura ihari kugira ngo nk'uko mwabibonye ahantu hose. How do you think? I can see. Yeah, abafana rero. Champions! Yeah, n'abafana b'ikipe ya Liverpool. Ubu rero bavuye muri kano gace, bamwe abari bashe kugerageza kugera no mu kandi gace za kunyuramo nabo baraza kubibyerekana, bakomeza nyine kwerekana no kwishimira igikombe cyabo. Bavuga ko ni bimwe mu bintu bishimisha abakunzi b'ikipe y'umupira w'amaguru yose kuba ikipe y'abakekana igikombe none kaza no kukibereka mu nzira aho bagenda banyura hose, ko ntabwo ari buri muntu wese warabashe kuba yaragira muri stade ngo abace kureba ikipe ye, ariko kuri uno munsi buri muntu wese agomba kuba ari ku muhanda akagerageza gufasha ikipe ye kwerekana iki gikombe aho baba baherereye. Jyaho uko bibona ahantu hose huzuye amacupa, huzuye ibintu bigiye bitandukanye, abantu mbega n'ibyishimo birenze ku mufana w'ikipe ya Liverpool wese, yaba ari uwaha ngaha yari wabashe kugera aha ngaha, yaba n'uri kubikurikira kuri televiziyo cyangwa se kubikurikirana ku ma social media agiye atandukanye. Ni ibintu bimwe byiza buri mufana wese ngira ngo ikipe yose yifuza kuba yabona parade y'ikipe ye. Twabashe Neon TV kabashe kubibona kuri iyi inshuro, twavuga ko ari nabwo bwa mbere kuko dutangiye vuba, twaba duhereye ku ikipe ya Liverpool, tuzagerageza no kuzagera ku yandi makipe menshi, tuzagenda akora parade zigiye zitandukanye. Murabizi ko shampiyona yarangiye, igisigaye ubu ngubu isoko rigiye, abantu makipe agiye kujya ku isoko abashe kugura abakinnyi bayo, hanyuma azagerageze kureba nimba ashobora kuba yazongera kurwahatana igikombe kindi cya shampiyona y'Ubwongereza. Kizatangira mu kwezi kwa 8, ariko amakipe amwe n'amwe muri kwezi kwa 6 bagiye kuba bari mu kiruhuko gitoya, cyane abatari amakipe y'ibihugu kuko ari imikino amakipe y'ibihugu, hanyuma abazaba bari urafana rero bakomeza kwishimira ikipe yabo. Ikindi nabamenyesha nuko mu kwezi kwa 7 haba hatangiye pre-season hirya no hino mu bihugu bitandukanye, aho amakipe ajya kwitoreza mu bihugu bitandukanye, hanyuma mu kwezi kwa 8 shampiyona ikaba itangiye nanone. Ngira ngo Liverpool kuri uyu mwaka ni iby'akarusho ko ni ku nshuro ya 20,
yegukanye kino gikombe cya shampiyona ubikabinganya n'ikipe ya Manchester United akaba ari makipe ayoboye mu gihugu cy'Ubwongereza kwegukana iki gikombe inshuro nyinshi. Iyi ni gutya imihanda ya Liverpool imeze kuri uno munsi, ahantu hose bisi yageze kunyura nuko hameze. Ikintu bita icupa cyahababariye, ikintu bita icyo kurya cyahababariye kuri uno munsi, ko byari ibirori. Abantu batitaye by'imvura, batitaye kuki, nuko byifashe mu gihe wa Liverpool kuri uno munsi. N'abacuruza baba babonye amafaranga, ibyishimo ariko ntabwo n'ukuntu nabisobanura ko n'ibyishimo birenze. Bari bagerageje gufunga imihanda imwe n'imwe, icyo bari bakoze nk'uko bisi yagombaga kunyura ahangano imihanda yo bayifunze. Icyo abantu bakoze ni ukuzana icyo kurya n'icyo kunywa bakazindukira ahanga mu gitondo nyine. Ikintu kiba gihari hari ikintu bita umutekano, haba hari drone, haba hari helicopter, hari imodoka za polisi hirya no hino, haba harimo n'abandi bashinzwe umutekano bambaye nk'abafana bari mu bantu kugira nyine babashe gucungira umutekano abantu bose baba bari ahangaha. Ikindi kintu ngira ngo gikurikizwa cyane ahangaha nuko hagomba kuba hari ambulance hafi, kuko hari abantu ibyishimo, kuryoherwa, kumwe wenda bamwe bakanarenza n'urugero, hari igihe bibaviramo kuba bamwe bibamere nabi, ariko biba ngombwa ko rero nabo babitaho. Izo ni imodoka rero za polisi ziri ahangaha, nk'uko muri kubona hejuru hari amadrone za helicopter zicungira umutekano aba bafana bose baba barimo bishima. Aha rero ni muri kamwe mu gace ibisi inyuzemo, ahantu hose yagerageje kunyura ni gutya hose haba hameze. Hari aho yatangiriye, hari aho yagiye inyura, yewe hari n'ahantu iza gusoreza. Akahiza gusoreza, amakuru dufite nuko abantu batangiye kuhagera ku munsi w'ejo, bamwe batangiye kuhagera mu gitondo baje bitwaje ibyo kurya no kunywa rwose kugira bakomeze baharindirire. Nuko rero bimeze, nkuko mubona imihanda iyi hafi ya yose iba yafunzwe. Ahantu bisi igomba kunyura n'abafana koreza abantu kugira babashe kugera aho hantu. N'abantu habasha kumenya umubare wabo ko n'abantu benshi cyane.